Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kini ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjinjar ïalade. Papinyin kerpang kini. Like link bang kasyulong advertisement.com. Pinyo buat ki jingkynthoh. Bat ki berta ki shula. Link bang kasyulong advertisement.com. Kaseng United Democratic Party kabadai kaseng rulum kabahe pa yapo kajala bat kajeli trikam chongka kalong kabakamiar ladai nujor bat kiwe katba dangya kisngi klanang klain ha kajingdon kinong mikhamat apo kakasil setomos district council ki HDC kajing penlong banong baka UDP klanang klain kadeh dien kajungan penyeso chung MBC kalaban ubana kaseng National People Party NPP uba Mitchell Wankar harangkat kinong kersan bat ru balayo ya kajing keluar bu unlong kertong ke UDP namelim konsensi kajingwan chung ba Mitchell kadeh ringkat bikinong kersan jugu kibalami na kiseng sain partai boper na melim konsensi yoba Mitchell lapriang sobha do presiden rangba ka UDP uba medba lingdo haringkat ke general general secretary ba Jiminu Mautho uba nujor ki sungo MLA kamokoyau ki MDC uba polingdo jambor war ringkat lendam bat kumjuru uba munlai poriat MDC ka CAGC bat kiwi haba ajingkran hakatai kesengi kinong elam ka UDP kata nadu presiden kibalaban lor kumnu ban pynkhlaiñ ya kaseng dulum kabadon hapadeng jingkynthoh bakadai kaseng kut tang hakana para nakaliang kini kilapun sengawi kipai ba kibawan hakati kejelang kabal penlong halau sotun ba ka UDP kedoni kanong rim kumbalong lang ka AP HLC ban laki jongi pai ba kibadai kirulum badru ban sekri yaki tang ba kilakren ru hakajing sekri kan urlong tang lada kipai ba ki ai kajing kersan hakajing buon briu ban syong lakalong haying dorbar ni hadis konsil kamdai kaba ngasu rumah lah lagi ngasu surung madai mata ngalat pisar punya bat mangapor ngani tu ipi abangai I yang kali lama UDP bakal kawe ngamtet kabensim dunga kaki namar ngasmohi ba kali kasang UDP kadai kasang kabalaya lam lagi try mulu kadai kabaya lam lagi dok Islam dijungi ba hari kakentihi ngada semua pengarungan kani kaseng semua ba kalalong do long sna kumjuru habang ya kundu nado I presiden ado secretary kantame ya CM jungi ba titas Karmel Khan obade CM jangka KHDC obana kapor haba ni ekran mat umur bor sakam smotho halor ki nomrem bat kumjuru halor ke jins kem jongani ka seng UDP ke jongi kumjuru yagi para kali jonga nadu iba bakpor iba yekdo na kapor sakpor iba jambor be don na ka isi bat kadai kini ka jiatli ka jingong parla ka jingong sipara ke jongi kaba lakring sisa yang bangan sa kadai ka seng UDP bat khamtame ka jingwan ka jonga bara kana kielek Syah Hasan NPP. Rekhilungo boleh bawa Mitchell pada na Hasan NPP uphetna Syah Hasan UDP. Kani ga mana itu EP ba ladon license bakasan NPP. Hynrei ngani itu EP kata kajing semua try ngamdan. Namar boleh ngamdon kajing semua try namar ba. Kino yalam hi ki ba khmat ada kemdehi ki parado ki parasnam kemdehi ki ba yawan ki belek ki ba ya somtho aktir na thali kalau belum try. Kedai nanti kedai orang IP mentara semua try. But kali ini mentara daru mentara sengihi. Kali kajungang try. Kajunga nakwa ba kali ini kan sawan be kelama. Jongka UDP kan sakawe keleng kari kasih jantia. Kan sakawe keleng kari jong kari kami halia bayar. But kibabun. Kinsa buat kali ka anuksa namar kali ka kaseng ka UDP ka dei kaseng ka perkhat tang na kabenta ka jingdon kan ka bha kamyat ka jong ki parado ki parasnam ka jong ki kuon ki jong ki kha ki man ki jong bri jong hunyo tre to ai ba kali kasni ngam ai phi ha kali kasni ngin like panra ya kali ngin ra ya kali ka message chakleng ki jaga ka pengisa pat kunjuru chakleng ka bri hunyo tre bangin ilo angin singin pelaj ani ka raimi gin pelajo nado mentah singi ban amba ngin ya set para kasi hynrei ba ada kali ka singi ka mentah kan lo ka singi jo ka jingstan jo ka jingkhe la song
UDP ke train benta jongpi yang benta jonga jongpi ban pendek penbiang ke jing don kam jong kon neutral newscom jadi paiba rilom jong ndai gung ke parti NPP ke ba ra nang de lekbet sarunachal lekbet semanipur lor ke stage jong ire ke berit pat ke beduk ini kita ki parti ki biong ki ba don kita ke power seru Delhi tambah ke power jong ki jika ki beni hang de ke stage jong ki beni skill ki state dekene kakta sibo dini kakta ego yo kot kamai ke ji yung baron naga daw na kerpa di pi kinong song hare Malay constituency skiwa ai ke jing kersan ko pura jong pi hagre ke MLA election banlong ajar plai na benda ba mitchen ba ngino ka jaintiang degla tristom keliman jorki ilai tristom stay MLA jong ni ba ki banglang ilai tristom ado kata pelut ke porni klentia kem song ta bagi kuat ba kinong kepada jaintia kinwan na kinjok kongki candidate jong ke UDP party United Democratic Party kinong ki MLA jong ka UDP ada ngaka party skiwa tristom atep kini melim mensua dei kidon kinong kesan UDP ke berapa ki pynkhlaiñ ha dado ke women swing Rajo kendo mensua ke yenglet pa don kepat Nanglong presiden ni kiwan ki long kemi nanti. Hadir lah bagi mio ayu kandidat, ambil tiket kandidat bagi mud ila ini no tu pun. Dari hagene kenti, awas sewa, ya tristom, ya veteran yang ki orang bagi manbiang sega parti jomi. Kenapa bagi mio ya ke absolute majority of arjar of apply. Kenapa ingin mio pan sencar. Katakan mentality ban syak sencar. Ka defeat ka pendrem no ya ka mensim jong ki bahaswa ki jongi ki ba nrupo san snem menshwa ki exat ban we want hill state no rest ni kwa la jong ga jala klap ga jong ga jala ngiram shong thal den rei bendang ong ku ba ka ketien ngelawan full circle kejeli kala tapyan bagi sanpos nem menba kejela kejungi kala yo ya ke jingkynthoh ya ke status kum ke state apo kari India ke boy kanta kenti ba kumba sanpos nem menshwa upai ba jong kejela melia ula jir ya ka seng traili APHLC ban yalam ya ka sincha ka khadar ha jala meglea mentar masgo ka babyando ka jing rakhe ya ka jing dap san post dem jong ka jala meglea kalong kani bangin penpai biang ya ki shaladem jong ka sincha khadar kumba kala sedang san post dem menshwa da ka seng traili Bat menta kesencar kadar kan payang syaka sengtrairi United Democratic Party UDP. Kane ketiga kejongi ban recapture ban yok biang ia kata ke space ban yok biang ia kata ke benta ia kata ke remsan na ban ngila persyang ngila ada persyang ki National Party baper nglei ia kata durhmat ke jong ke Kongres kaba ngarang kenau arhajar hat nyo habya kurai kami jong assembly tang ban penbor yo speaker nak seng kongres bertukar bangin sya banyakren chapang ka ILB kita wanra ru daka censure motion persya yo speaker namar ïalade ya discussion chapang ka ILB Bat kaya kasdan jong kongres hakata kepuar. Kolong ILP is not debatable. Mla banyakren syapangka ILP. Hendak lapoy sekalian
persya dakim dan syu ya ka number kiong kumno mangi hakmat ngin penyo gitawan giperta nadu mukul sama terter borok ke kunhut kongres ki pertama kami kan ya ka don kam ya ka ILP ka ju ka ILP ke ba pras nem maki ki bat ha jik secar bat sisir ru ong mla banyak keren sepam kata ka ILP digi ki jing pentame ki ba ni nilai i bat nilai i lingba ki bat ka dei ke por benta bangin blir ya ki khmat ki jongi kadon ki jing ong bam dan brio ba khamat la banyo brio bam man banyo i ngilasha benbakla ngilasha kanoi kum ketu ke power esok ketu ke brio ke bam matla man gasni uban tau kabirai ben tak kenbat ya ka hynrei syuk ke bu atat ya ke jing matla jong kata ka beriu unara suki tiar kita ke jongka hakoi kesni uang mendak sni te pila jam buat pila banyu i hikmat ko ong yu ko kabirai pi ong ke ngala jam ngaru masko mangalayu i tambangan nangapet mdani isu kita pila ralu mapi tengiru ngim day bangat hagaju apot kam day masuk ban fan ya kan national party lingba ki resources lingba ki jingdon jong ka jela ka wei ki jela ki ba dum hagri india ka mengalia lagala ban le ya kata kala penkela ya kan nongrim ka babar si kata ki ong kilawan na high command ban pe Syashulong kerja ayu, menda ki high command kali nasyulong benpai sama depur kerja ayu. Kelap persat, kepercayaan kelak kampung kumta. Dikatakan ini berbentuk tua yang ini. Babalai ini don kam, ya kaseng kepada kebelum rudet, kebasuh dia. Haga domet jong kenegeri. Namar kedai kita kaseng kepada kita. Hak domet jong negeri kepala bangsa kisah bat kislah naudien juga ngim nak bangsa so seislah hame galia haba kithiet ki jongi kidon ha Delhi lane ha Nasik lane ha Calcutta udien yu biuta ubau thiet don na Delhi tambo so mission area wala kan rem lakatmu dari hajar kilometer kajik kerjaan itu tahu dia hynrei ngidon kam habagi ong bagi yang baik yang scam ngamla ban ong bangai yang scam lada kejat jonga ngidon halau sotun ka kri jonga kadon cha al haba ya dia pas scam kithiet kiso shapo shaka domet jong kabri nyotra kiso apat kisla kimi na taudi na kata domet dengan kren hani darbab south camp baka jat penrio bat upai ba jong gajala gajongi haga diga kenti pun ai ya karai ka masyai bha na benta kas seng ke bangsan syar tang gawai ke seng bat kita kedai ke United Democratic Party UDP ngilala teng banyo arpu wengut ki MLA hagpor ke jinglong president uba ike maulong ngam yui baladang ye trei shedhem inong yalam ki party workers ki riu batba ki riu perhat ki nohikai kinong yalam haki kenhun balang kinong lam hekap stong ngin yatli mulan hakawei ke kenhun ban ra ban penti kena ke jing scam jong ka sinsha khara ko batmai lingba ka seng ke jongi United Democratic Party ka
jingi teri sitong jongi po jantia kalau jingi teri sitong bersih hem hadu kata-kata but ni don ru kata thong kebala kumno ru ni kwa biang man yu i sachisin ba ki neutuli ki sit ki bodon po janji hills ibro atli district ni kwa biang bakin one kinong job naga party UDP namala deng kenma hosnem kenai bupra habro neutuli ki sit ki bodon po janji hills la job lot naga party UDP but how news nem ru ni don kata jingkermen ke baskem bagi paiba kilangnya bagi paiba kilat thai pan page ya kata ka national party bagi kilat thai ru ya kata ka polisi ke jongki nama ka jing kwa ke jongki dei tang ban penhun mat ban pen sengai ïalade ki paiba shani chupo khasi hills ni patip ke e jing mur ke jongki bar ke e jing i ki ni yakini national party andai ni nang ti po jantia habangi pressang man leto nagaway consensi kasur kran jung paipa kalong bay hagaju bangila thai bangirangia ini national party bakla dei gopor pagasen try muluk jungi kan shim yaw lakam jong gajing sinsar how arpulai dang menegane don we prolog we thu khana kadon gaway meeting jong gini national party hagata meeting di don ga kalau don kita jingi keren nam taban jet kita ki candidate jongki but uwei na kita ki aspirant candidate no babu ya application habagi scrutinize ki ong ba umlong fit namar ba don ga jingnang ding start ulabat kum MDC mentala sausnam hynrei Ngim pat igi kam ki babha kiba ula banle nang taga imlang saalang nalu ada taru qualification room dan but way ni minister jongga national party wong MA what ikren ni kata namar ikwa yo babi kata ke mindset jongki ki kwa ban yo ki candidate ki bomla ang ki bomla kren nama ki kwa baitang ni numbers but kani kan wanra yak jingma yak state yak future jong state jong phi ki jonga kalong gabi ma hadu kata yo le se chisin gasngi ka state ka bi jong phi jonga kanlong kumalong hangte po Bihar bad po Chhattisgarh yak state ka bi jong phi jonga le se chisin gasngi la daga ni ka trend kan ya kan continue Ansen syari state jong pi jong atang ligi a ne lai ligi family bat kata ga diga thong jong gini national party sai berkhat nama galawai jong state galawai jong ikun hiti jongi kasong hagawur ke jong pi ke jonga yanungin punjob bad yanungin jit ni naglian jong party di pi yang scam hodong rim bakai bangile nginle bai nang mentaman penkiu ya state la jong bat ngin don jinge balaban khom balaban te ini kani ka thong jongi ngin yai bai sikman bat ada upai ba pun ïalade ini bat sensha hawa kulai ikular bai jingpla bat ki jingkla kindon haga state jongi ladang iyo pan sensha hawa kulai pilih menenru aspa san forward kinong yalam kibak matam kikwa ban join no syaka parti UDP nakalian juga ngamdai banga syukumen klebit banong batang basukwa banon join ngakwa ban tip ya kadaw ka kabal penlong ya kinong yalam bakin sim ya kini kirai lakalong ki MDC lale ki MLA lakalong ki president jo ki circle ki president jong ki constituency ki nong ki kam ki bahkmat jong ki political party ki baper ki kwa ya kamanwan joan saka party kabanga yung i kalong kani kila sutu hadin makile trekam trejam
But ki political party ki badan ko kastir. Bakala de kapor kaya kabadai ba. Ba ki deban pain shalak kajong. Kani kalong ko badan kama. Namar haba ki perlok ki wan ban join ko ai ban tip ke daw mo. Nama yom la panun tu dia phen no. Mo ta kalong ko ai. Don kam ban sutu. Ban Hashim ba hadu mentah kino yalam ki bakwa ban join sa kapati ki kwa ban wan no bakalale kapor ban wan no shala kachong gumangalawang mentah nanong po MDC badang burom ba balaje rani ula join sa kapati UDP udon haka Congress party ula join sa kapati UDP umjuja koit mentah lakatus nem Bagalalong MLA manong menjoin KFDC di kiwik political party. Siapa parti UDP? Hynrei mentah balai. Kai ke penjara banong ta. Ngasuh tenat penyetu ini pi tambah pi kuat bantip kerteng dengan pala bantip kerteng. Saungon ki MLA. Nama mapat dei kapor. Ki hab ya ke ban up. Ya kapor ke papiak. Lasi sibenai, arbenai. Lali kumta arbenai dasi lokum suaka election ngin sayo ban pau badu mentagi pa yolat ban pau yang kateng sanggut ki MLA ki badai sitting MLA menta kitaru ki bang ïalade kren ya thel ya skonto jengmot ban tip ya ka ke jing anu joki ba ki kwa ban joy ki UDP kini ro kita ban tikna ban kontes no penyelek no nak parti UDP. Dangdon sa saumut ki bang don dijekeren. Hak politik telak ban kam don sa apomut promo. De besia top kami hak nama ke bami. Ini keren ni ke balik di sya. Kita don su sa saumut ki bang don hapre kalenti jo ke cinge keren. Ban join sa parti UDP. Ngikwa man pedi ya ke UDP. Ke UDP ke batemai. Ke UDP ke badon ke jingkirmen bantai nak batak parti. Nyai ku boleh kino yalam ki bari nadu mensua. Ki boleh ki presiden jo ke parti. Lalu ke po jung ba iki molong bang kuai do boleh. Hadir jung Dr. Don Kuparroy bang kuai do boleh miru. Ki boleh tristom ban penne ban pensa yang ni ke parti. Berhadung mentang kasoban ong daga basong scam bagi don ka benta ka jogi ong taman penne ya ka parti Hynrei ban penkiu si jero ya ka parti UDP kejingwan jong pi mentakan ni bandus ni bandu bela kadon ke ke ba ketik ya pi banwan ya ka ban don bentalang agak kesini namar undong hikmat jompi unrung syakawai ke parti don ki MDC don ki member don ki nonyalam ki mandarung lasurung sop tang sajrong ngaju ong bor ya kini lada ki nonyalam ki wan tang marwei nginum pudian lada ki nonyalam ki wan rengkat bagi paipa ki bajir ya ki utang dulu yalam. Nangis kembang ni mentasi. Kejingwan jong akong presiden jong parti kalong. Banwan jo wan pet yapi ong tang iba mencel mawe. Kibadai kinongkit kam jong parti. Kibandu tia du dem hakapor election. Hakaba pilaya mirjamut. Bad presiden jong district. Rengkat bagi kartu kening mut ki dongyalam. Kalapan kongu yepi bandrung no siaka parti UDP. Bad ni pediang burong ru ong tang hangni hapo kamelem konsulsi nrengi pediang burong ru yepi ong tang hapo kalaban konsulsi FDC Hynrei hapo kasyatri jong kejingyalam jong UCM jong Kasihils Autonomous District Council
ba titos kai ba pindon ha ka liang jong ka parti UDP omsu ha ka parti ka ba pindon barosh kata ka jingkali ka long mentang ni balai ki babon ki no yalam kamtam ki balai ki elected member ki no yalam ki bala sajid ha ki pai ba kia berkat kia miljamot bat ki kwa ia kabanuan rum no sakwarti UDP kumno bat balai bekas state ke jongi ke yo ialah ke jong ke jelang hatong ni syuk ki ang to ko por tangman syuk ki banyo jelah ne ke don ke daw kene kalong ka wei ke pemuni hang ni barok ni besutu don ki pampat kha to ko por don ki bala kha to ko poru don ki bala yo iru to ko por ngayolan man syokai bak itu ki volunteer ki be ki to ko por katu kan ngut na konstitusi jonga ki don katu kan ngut dari wei long to be ba bahai ma iwei ni ki volunteer wala ong ki no yalam minyami la sai mud dau pai ba san pos nem men suwa ngiyo ya ke jela ke pura ke juni kai kedam kadang galong namar ya ke jinglong ruwong juni kam simdon ke da ke jing itna ha ke jing pe jok idong secara to por keladon ke mensim jok ke jinyon be keladon ke mensim jok ke jinyon silian kemat nakata kadang ki leader to por ki badai ki elected member jong ka assembly ya to por asam ki yang kawai banyakun banyo ya ke hill state ki yang kawai banyakun banyale ya ke hill state kilawang kumno no hill state no rest badai ki keren ni nama ki no yaram kiyo ya kalawai lada ja bangin pat yo ya ke hill state haga tu kasnem ngamtip kanja yu ke jadul yo ke jungi ngamtip ke ke banja ya ke jadul yo ke jungi ban in sonomi kitu ban tip susu ya ke jingja hang tu ki por mo shwa ban puli ya ke kot ngamtip ngam ong ba ke kot kalong babakala da ramanu mo to hynrei kan kam sultanan kan kam sopan dah kabang iyo so pernah kabang ngakwa ya kaba kane ke kubor jong ke jingkren bakin ki volunteer kino yele bakino ye kun ye ke state ban yo ya ke jalala jong dei ban siap haki jumut jeng berkat jong ki kun sabla gi momenta yo piklet kadno ki banabar ki wan ye kaban ai ya kata ke compliment lane ke jingero ya ke jinglong ke bakerpang ke jongi ke bayar phe ba kiwe ki jengro yo ngi pat hang ni nang ya condemn ngi pat hang ni teng ngi ben pat ngi pendang dala de kan ne kala de kapor san post ne menchua ki leader ki ya ban pen yo ya ke jela me kriya jongi popula ki on no state no rest kawai kabang akwa ban ong ye pian ni ngiyo ya ka jela ka jongi bat balai bang ngiyo anya tu pi umdei kita kelidang chua bat umdei tamaki dei nama paipa bat mapi ki badon hagre kamera kumne ngi yai lengkat bat kata ka ki ong ka hill state movement ki ong ka hill state movement balai ki ong ka movement kam dei tang joki leader ka movement ka dei rengkat bat ki paipa lana mentang him don ya ka movement na ka banta kini san post nem ki banwan ngam tip na ai ki tikit bok luyan sa san post nem hadian bakin yo ya ka celebration kini yo ya ka celebration ka badap sispa sasan po tu lagi seneman pendap san po ngayai hakaba ki kon ki samla ki pementa
next campaign na yo lahat man celebrate Christmas na. Nakadakadaw nga ada ang note na kalenjongan. Kumulampang speaker juga assembly. Ban kot igini volunteer. Bat bade share bagi kun samla. Jong kane kecuk ke pemerintah. Kemelim konstitusi. Kemelim circle jog UDP. Kane kadi karo komplikam. Ladadan board kai kuat long lidar kejenjar ba. Wenu kualong presiden. Wenu kualong presiden. Wenu kualong presiden. Kanungunnya tu presiden. Denam dia. Kayak apa? Tolongnya pediak. Yo ai bagi lagi 10 biar. Bobon balang. Don tek bom kuara ba nombor lagi te bobon balang. Kuai cuba tu stibe ban loma. Ngalai gini hak konstitusi ngalan politics license ki election ngalai amle. License ki MDC ngalai by election South Sea. Ki MB election. Bon ki election ngalai. Kecil surut. Hynrei ngasua banong piang ni. Ngamai rang aduk mentang. Dagi penyai mana jerong. Kiki bro kiai pe. Namar kino yalam ba kilidar. Ba kirong ba kilong kimi kisamla. Kidon tak kowe. Ba kata kalong katong. Ba kecil no kowe. Kamdon kecil dong. Kamdon kecil temra. Dalam meeting UDP dalam tu. Dalam meeting UDP les kowe partiru don tu. Les kowe partiru don tu. Don kita bro. Bun jait na. Hynrei nga kwa banong UDP. Ka jinjob jong no yalam. Ka jinjob jong no lidar. Ka shong happy iway ba iway.